رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahuli mengatai menghuda agama Islam itukbal na to yung pagsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sinmiabot pakitan nyo paadlaw ini amoy makahinang kita nyo karayawan tungbasan ka to sin Allah ta'ala sintungbas malaguhad daw akhirat narendoon mga tay manghuda agam Islam in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya waita niya deng mga hadis niya laung niya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Aduaing hadis long niya innamal a'malu bi khawatimiha. Narendoon in niat landuk mahal ka. Apar sababan sin niat
inhinang ibadat, aun na in malago impahala niya, atau akan mababa impahala niya, atau akan mahinang sabab di ikatayma sin ibadat niya. Amuin hikamudarat kanya. Apar sababan sin niat, inhinang bukun maksiat, bukun ibadat, manjari siya mahinang ibadat. Sa niat marayaw, di makapinda si maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inliangan sin Allah ta'ala, misan pabiad di inindayaw sin niat ta, di niya mahinang marayaw, imaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniat marayaw, doon sadyahay ng marayaw, sibuda india akan sin Allah ta'ala ibadat, iwan sin pagmuamalat, iwan sin kaiwanan. Sa hatungod pagmaksiat, di tay maun sin Allah ta'ala inniat mo, marayaw. Bang inlabayan sininang marayaw, sinniat marayaw yan, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya, innamal a'malu bin niyat. Bunal tuod long niya. In kakahinang, amu in tumbasan iwan sukutun, sin Allah ta'ala manusia, bin niyat, in siya yan, labay haniat si manusia. Adapun aun hinang tajumatu siya, wayroong pagbaya ta. Biasin natutog kau yaon, maghibal kau, sabo kong mukabayaan. Na di kau tumbasan sa Allah ta'ala, misampa, marayaw inahinang mo, halam sing katukan niya. Ataw akan misanpay sa mangi, halam kau katukan na kayo ng kumangi, di kau sukutun sa Allah ta'ala. Sa buhay roon din dito inuno, inniyat. Na innamal a'malu bin niyat. Tinya, lang singkayban ng ulama, innamal a'malu salihah. Siyento, innama likulli imri'in ma nawa. Nawayron na yun, siyapot din marayawan si mangi. Inyat to kain, alang sing kamatoran si mga ulama, ininang marayaw, tungbasan siya si iniyat marayaw, haparakala hinang marayaw, tungbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw. Sa ini, innama likulli imri'in ma nawa, sakop na yun katan, niyat marayaw, niyat mangi. Law na innama likulli imri'in ma nawa, amuralaw ni makawa, madawhat sinambok manusia, unuin na niyat niya. Unuin na niyat niya. Naran doon, biya sinsiyabot takain na, inniyat, manjari niya, amu impalagguun, intumbas, sinambok, hinang sibi-sibi. Inniyat damikian, manjari niya, pasibiun, atau akan lawaun, intumbas, sinhinang malaggo apangatod sing kita. So, pama, magsadak ka kau. Ere magsadak. Sadak ka mo yaon, katuta, tuput-tuput daming kakausan. Tiyo-tiyo da. Sa wayroon maksud mo dugaing daing sin, karna sin Allah Ta'ala. Asabiat to, inhinang yaon, malaggo intong bas niya, daing sintao, milyuner. Piyakaon niyang kataan si Manu siya, along tabang kakausan niya, si milyon pilak niya. Sa imaksud niya supaya sa bantuon, si Manu siya dihadun niya, nahadlaw akhirat. Amo indayng ha mga panagnaan, sukutun sinallahu ta'ala, hisabon sinallahu ta'ala, dalaw kiamat, amo nintu, siyabot sin Rasulullah sallam hadis. Di ta na masabutin hadis niya tuod. Sa imana niya. Sabab mahaba in hadis. Hadlaw paghukom, tawagon in uno, inhambok. Amo in alim di hadun niya. Tawagon. Unulong niya inhinang mo dito hadun niya.
Long niya, akay ba na long tabi, ang paunahunin uno, inamin syahid, sa waminin uno. Amoy mataod, long tabihan, matangay magbisara, para kala ang masyahid ko fi sabilillah. Long sinulaw tala tao syahid, unuin hinang mo dito hadun niya. Long niya, nagjihad ako long niya, karena mo ya Allah, sambil aku iabutan sin, nasyahid ako. Sa inallahu ta'ala di takaputingan. Kakitaan si manusia amin isog ta, kakitaan si manusia indayaw ta. Sa impangatayan ta, way makita kanya tuputin Allah Ta'ala. Lawan kanya sin Allah Ta'ala puting mo. Allahu Akbar. Allah Ta'ala mamuting kanya. Manghimuting kanya. Putingon siya sin Allah Ta'ala. Sabang na hindi kato, paglugatan. May takong magkailong na puting si dito, mayroon. Allah Ta'ala nimiyan kanya, puting mo. Sa along niya, kan kaulong niya nagjihad. Supaya kau bantuhun maisug. Biantog na kaulong na dito, hadun niya, nakawa mo ni maksud mo. Niat, nakawa mo na lang ni maksud mo, hadun niya. Uno pa yung kawayaan mo, bihaon, dihaan daw akhirat. Mayroon na kadaawan niya, Allah. Siya makaingat, siya himukom. Saya magtumbas Allah Ta'ala. Wairoong kadaawan niya. Sabiat tu, amuren na iyan niya, bang makajari misan dakuman, tubig mainom. Sab, kaparatan suka. Hapag hukuman. Sa ipaguyod siya sin Allah Ta'ala malaikat. Bukon naman haat guyuron, sikin niya yung kumugdang palupa. Sa bayro niya mismo. May sa buwiron niya hiyalgaan. Inhinang yaon namin siyangunan niya siniat marayaw, wala niya siyangunan siniat marayaw. Hinang amoin biyay takato sinasula kayon hadis. Amoin tumbas sinta o masyahid. Aun hanggatus darajat dito haun hadlo akhirat. Amin hangka darajat sa jayaon biya sin layo, sin langit, iwan sin lupa ini. Tiya taga mahauno mga masyahid fi sabilillah. Sa wala niya nakawain niya to. Mayta, sa obsiniat niya. Unin nakawa niya. Piya tilakbo siya sin Allah Ta'ala pa pinar ka jahannam. Tilakbo pa pinar ka jahannam. Unin sarab sa obsiniat. Mahuli ya sumuy sa intao amin alim di hadun niya. Unuin hinang mo dito hadun niya. Laong niya, nanuntut ako ilmu, nangaji ako, nagbasa ako sing Quran mo. Karena mo, ya Allah, sambit dito adlaw akhirat, imian demano sa karena mo. Di hadun niya kaingatan niya, Allah Ta'ala makaingat sing kataan. Dito damikian ni nakatapukan sa masipay manusia mamuting. Laong kan niya puting, angkan kau nangaji sin Quran, angkan kau nangaji, nanuntut sin ilmu, supaya kau bantuun alim. Supaya kau yanon ingat mo magbasa. Tau kau maingat. Biantog na kaulong na dito hadun niya. Uno pa yung kabayaan mo biha, biya da sinyanto. Tinemauhaw, apag hukuman. Ipatilakbo sin Allah Ta'ala. Papinar ka jahannam. Malengkanin alim hadarat sin Allah Ta'ala bang kimugdanin ilmu niya. Bang kimugdanin niat niya. Laong sin Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wairoon na mo sabun na nagmamabuga tuod pa Allah Ta'ala dahil nga mga ipon niya buat malengkanin mga ulama. Sa inyad to nakalando inyat niya padun niya dahil sinuno. Kaya lungkupan in ilmu ni siniat niya bukum marayaw. Kabantukan. Tawagon na isa binambuk ta udayahan di hadun niya. Ikaw unin hinang mo dito hadun niya. Ya Allah, kataan sin lawang tiranan. Amoin karidaan mo, kawayaan mo pag napakahan sin arta. Niapakahan kulong na karna mo ya Allah. Lawan kanya sa Allah Ta'ala puting mo. Puting mo. Sa alawang niyang kan kau nagnafakah.
supaya kau bantungon si manusia mamurah. Allahu Akbar. Nausiba pain arta niya, nasusiba pain lugto niya, nausib. Pagsakaliad daw akhirat, itilakbo siya, sabab sinyan to, panganali niya. Ayaw. Sama tinenang sabab kaya tilakbo sa pinarka, narka jahannam. In siya Muslim. Muslim yung piyagbisaran, hindi, bukun kafir. Bukun saukat kau lang mo Muslim, beriman, direct na kau magtipalam surga. Di, aong pa yung paghukom. Sa aong mga manusia, pasuron sin Allah Ta'ala, paluhayon kanilang paghukom kanila. Pagkaanon kanila. Amo ating pagnganan, inniat, bangdi kumugdan, sa may takaw sukuton sin Allah Ta'ala, sa niat, mga tayo mangudagang may Islam, inyan pagbaya mo. Ikaw magbaya. Wala magbaya kay mo. Inyan halang pangatayan mo. Way makalugos kay mo. Tupot ikaw. Di ikaw lugusun sin Allah Ta'ala. Ikaw, magbaya sin niyat mo. Hangkanin Allah Ta'ala beitaan kita. Halam sin Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bunal tudlong ni Allah Ta'ala, di niya pindahuning kahalan sinambuk kauman. Sahingga magpinda yung mga manusia yung tawa kauman niyaon, sin uno-uno inhalom sin pangatayan nila. Dito tuan magtagna haniat. Dito, pindahon kau sin Allah Ta'ala pamarayaw, pamangi, magtagna doon haniat. Di kau lugusun sin Allah Ta'ala pasurun narka. Di kau lugusun sin Allah Ta'ala lamun. Bang niat mo marayaw di. Sab adilin Allah Ta'ala. Narain doon, niat si manusia, pagkalaway pagbaya niya, magkapinda-pinda. Sa aming pangatayan si manusia, hambok hadis, yaon halang kumkuman sin Allah Ta'ala. Bukon siya tutog, ang kansiyang nyanan kolb, habasa Arab, sa magpinda-pinda siya. In pangatayan, amoy may nang sabab ikasud ta surga, iban ikasud panarka si manusia. Amin mahal nga deng sin umo, mahal nga deng sin hanggaw, tabaran mo katanyan, in pangatayan mo. Sabab doon nakabutan. Impal sababan ikasud mo surga. Impal sababan ikasud mo panarka. Doon nakabutan. Hasababan sin niat si manusia. Kita mo siya naginang ibadat. Naginang marayaw. Sa manjari siya magkasud panarka. Sa upamambuk tao. Dimagan sa upama ha-eleksyon. Sa paraanon sadya siya, bang siya sumumba barhala. Nalong niya, ukinayad to. Niyaton niya sumumba barhala. Asal dalawang napagpuas siya magtawbat da. Di, bang siya iyabutan sing kamatay nagniniyat bihagto. Panarka jahannam inuwian niya. Salama-lama siya rito maghula. Ang kasasaat. Sahab sa jasin niya. Hangkan ayaran ta. Dahil nga mga pag-ayad ta, sumay kita mangindua pa Allah Ta'ala. Maman kita paukuton niya. Patatapon niya. Kabayaan niya. Sabag kau di mo dua, atin na mating kabayaan mo. Tumatap kau. Bag kau di na magdua, inaatin niya, di na kau maglagi Tuhan Rabbul Alamin. Di na kau maglagi hamuin. Way na pagtawakkal mo pa Allah Ta'ala. Malawayad to. Pasaran kau sin Allah Ta'ala sin kabayaan mo. Malaong ko. Imanu siya dia kan Abu Jahal to kanda Abu Lahab. Diungog nilang kasabunalan. Beda si karungog ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, way piyag bindaan diungog nila. Kahatian nilang Quran, kahatian nila in agama Islam. Sa mayta, hi Umar radhiyallahu anhu,
hidayatan sinlaw ta'ala pagsakalihi Amar ibn Hisham ya Abu Jahal wayrun hidayatan sinlaw ta'ala. Unin sabab. In sabab niya amuin niya unalang pangatayan nila. In Umar radhiyallahu anhu aun dito halang pangatayan niya baya tumayma tinimbaya ito ang panganan niya. In niyat pagtawon na sa Arab al-azmu ala fi'li shay. Amin kagawgot sim pangatayan mo huminang sinambok hinang bangwayron na makapagang kay mo hinangon mo tuod siya. Amatin niyat, bukun in niyat bang mabaya ako lang namin. Bukun. In niyat mangdahi kay mo pahinang. Bang papag-iman mangdahi kay mo papag-iman. Ang kanin na Allah Ta'ala nagbayta, kulil haqqu min rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Lang sinallahu ta'ala dalam Quran, kul pamurat saya ibang pagkumur di kau lugusun sinallahu ta'ala. Maitan niya kau lugusun o sampan niya kau siksaon di inyat tu kaanyayahan. Dilan niya kau pagbaya. Amun may nang sabab ikaangkat sin darajat mo atau ay kasud mo surga atau ay kasud mo panarka. Faman syaa falyu'min, isyusim mabaya, magparatsaya siya. Waman syaa falyakfur, isyusim sabing mabaya, magkufur siya. Sabuk ko ni mana niya yaon, dia ka sinulong ta'ala na, okay ra sad to, besing kayo ng bihaw, okay ra. Magkufur ka, okay ra to. O, Muslim ka, okay ra. Di, inyaon, imbaitan niya, faman syaa falyakfur, inyaon, bukun niya unlong niya yan, o kira kako, makugda at misang ko magkufur. Di, bukun. Sabaon, haduhulan sing hayat yaon. Beitaan kita, sinuno, isyusim magkufur, amin siksa kung dan kanya. Hatin niya on, tinya, amuin mamangarikato, amuin panaisin Allah Ta'ala. Atau kan pamuka sin Allah Ta'ala. Hamang nga tao, amuin magkufur kanya. Nah, narin doon, yung mga sahabat yadto, aung kayo man ang sahabi, aung nambok sahabi. Tiniaong piaglugatan nila man sinambok sahabi. Nakaunay na mo, inambok yadto, nakauna rin ka na nag-Muslim. Inambok ini, at tinikakilahan to sing kita. Matampalingan niya. So, aun si matuwan tara nila. Nakapamungin Rasul sallallahu waktu yan to. Tiniayaw niyo. Bisarahi mangiin kasahabatan. Kumain kang sahabat, paisab. Nakabisarayad to. Sa biyaitan. Mismo kamu sahabat, amuin, nakahuli na rin kanila. Ayaw kang magbisara mangi kanila. Aming mga nakauna rin kanyo. Maita. Bisan kamu lang na magsadag ka arta. Bulawan. Bilago budo o diyaon. Ato kan dugaing ding hanto. Di sa tulong niya bihan, makaatap, di long niya magsibu, iwan sinamuin, piyag napakasim mga tao na kaunarang kanyot, sahabat to. Misang palong niya, hangtunga da. Tinihangtunga amuin long tabihan, sinamuin, mood pagtawag. Amin ang kakumkum yun, hangtunga niya pa. Di makaaw no, bihato. Amin niat si mga sila nakauna yadto. Hinang sibi apangatod sing kita. Sarak ka si tiu apangatod sing kita sa intumbas niya lendo malago. Sa aming mga tao, amuin bukong pamalano in pangatayan niya, di makaatumad to. Ang kan man ko makarungog mano siya magbisara mangi kan Abu Bakar, kan Umar, kan Uthman. Sambilong takan Ali, nasuway mo ibutang ang pangatayan mo, intao yan bukong Muslim sa bunal. Bukong Muslim sa bunal, si maplag marikato, inagama Islam. Pagpuasin Rasul sallam, sarap si mga mano siya yan to. Uskangiun nila yan to ingan. Asupaya in agama, amin piag-agaman tawihaon, atin niya mabatal nila. Yung pag-agaman, biasim kabayaan nila agama. Na ayaw.
Naambok adlaw in Rasul sallam hapagbunuan. Aw nambok tao. Grabe in isog pagbunuan. Laong si mga sahabat di laong na maghundong tao yaw. Taod na lang ninuno. Nahuno. Apangatod nila marayaw. Sa laong sin Rasulullah sallam in tao yan lang na tao narka. Magtoy himi na impangatayan sing kaywa ng mga kasahabatan. Bihaw na lang nin isog magpalindog sin agama Islam, mag-defense sin agama Islam, pagjiharan fi sabilillah, pagsakalitaw narka. Laog sinambok sahabi, jagahan ko, mangmayta in Rasul na kaiyan kanya, in siyang taw narka. Jagahan niya, sambil pialian, na haul, in tauyad to. Sambil nagdugso simbaran niya, ang kahupuan. Ang kansya iyan sin Rasul, taw narka. Mayta, sabab in tauyad to nagjihad siya, bukong karna sinagam Islam. Sa karna sin kauman niya, karna sinuno, sinamuin lang tawihan, lahasya niya atau isyu. Bukong karna sin Allah Ta'ala. Na, manginniat sa dumayaw, tayo manguda agama Islam, amuin hat, hambuk dirham atau dinar, amuin piaglugto amu iusaha, supaya sadya makapagnapaka kawa ahli mo, labi pato marayaw deng sin inambok dinar niya o na to dirham piagsarak ka mo fi jihad fi sabilillah. Bang mo kitaon ahli mo yung piagkaon mo. Biawayro ang bugat niya sa adarat sin Allah Ta'ala. Sabab sininiat mo marayaw supaya in anak asawa mo di long tabian amuin manglimo sa to mangayo aduga in tao. Sa tungbasan ko tumbas malagbo. Dami kiyan yung pag-inom mo, yung pagkaon mo, di ka tumbasan, bangoyron niyat mo marayaw. Sa bangkaw minom, kimaon, natug, supaya ka lang mo kumusog, mag-ibadat, magtaat pa Allah Ta'ala, na inyan, tumbasan kayo mo sinallah subhanahu wa ta'ala. Dami kiyan mari kita pa dunya. Biasin pag-school, hadun niya ini. Bagkaw nag-school, so pama engineering, nurse, iban kaywanan, hakar na sadya si dunya ini. Ini tumbas kayo mo rin dunya ini. Samang kaw nag-school, mabaya kumain ng engineer, supaya kung magkatawang haagama Islam, ingkatansin lugto mo, pag-iskulan, tumbasan kayo mo sinulong ta'ala, makawa mo yung tumbas adlaw akhirat. Sa bangoyron niyat mo marayaw bihanto karna sinallahu Ta'ala di rahadun niya madawhat mo. Sa katto ko isab paamuin nangadji pagwahula agama Islam impiangadji sa unin niyat niya sa bablong niya mabaya ako in sikat haun akin dunguhon wayron na dunguhon akin maingat katanad to na impagpangadji niya tu di tumbasan kanya sinallahu ta'ala bukun hat di tumbasan kanya sinallahu ta'ala sa siksa umpas siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Asabab yan mga tayo mangudaga may Islam imparakala sin niyat iwan pagjagata sin kainapusan sin kabuhita landok mahal ga yadto pagkain pangatayan tatupot Allah ta'ala makaingat lagi yung pagbaya tayaon, kita yung magbaya si pagbayata. Yung pangatayan ta, Allah Ta'ala nagkakapot kanya. Bukon siya tutob. Asabiat tu subay ta pangindua ahon pa Allah Ta'ala di magbugto dumiwan sin adlaw, maman kita patatapon niya. Hauno, amuin hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihad. Atin niya, ang mga manusia, di tumampal kayo mo inniat niya. Sa do na kay napusan sing kabuhi niya patampalon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung sa mga manusia atin ni marayaw niyat niya sa
Miyawot padarajat amuin pagnganan kana naman niya biya sa kaula-ula di na siya maglagi Allah. Sabihan dalong ng mga tao. Yan dalong ng mga supporter. Yan da katahan. Tiniwayroon na. Amuin paghuat-huat niya pa Allah Ta'ala. Pasaran siya sambil mapinda niat niya. Sambil arutan siya sing kamatay. Amuin kita ang tahinang marayawin hinang niya sa mga hangasta da kuman niyaon. Ato akan hangdang aura kuman niyaon. Mapatay na siya. Mapinda ing kahalan niya. Mayta. Sabab tuan sin pangatayan. Sabab sin niat. Asabab ito, ayaran na to, impangatayan na to. Tanyo dunya iban sin akhirat. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mangatay manghuda agama Islam. In Rasul sallam nagbayta katutan ni mabayak kita iban sindi amuin kahalan kit singkatan manusia. Laung na kullun nasi yagdu. Ingkatan laung na si manusia yagdu. Tiniamuin mahinaat pa. Tiniamuin mga pagtagna pa sin adlaw yaun. Yagdu, hamunin inang nila. Fabayi'un nafsa. Famu'tikuha au mubikuha. Tiniain katan manusia. Inasiyad. Ang manusia, au nakal niya. Amuin ang pagbaya niya. Aun pangatayan niya. Laong niya, fabayi'un ato, fabayi'un nafsa. Ininang niya may naat pa. Daing sim may naat pa. Hidarang niya ang ginhawa niya. Apagdarang niya sing ginhawa niya, duara. Hidarang niya pamarayaw, ato hidarang niya pamani. Mabaya kita iban sindi, amo nating kahalanta. Di kita makakuha dito. Lamu yung kudiarang, sa wedya kulong mo nagdesisyon, di si Buddha. Fabayi'un nafsa. Dia magdarang long niya to idarang niya ing ginhawa sin ginhawa niya. Naubos siya long sin Allah Ta'ala long sin Rasul sallam famu au mubikuha ataw akan long niya nagdarang sa sing ginhawa baran niya may na pagkahaponan. Famu bikuha impagdarang niya bukong pagdarang uno sa diarang ng ginhawa niya pahawa napso niya. Diarang ng ginhawa baran niya pasaytan asabiat to. Pagmulkaan siya sin Allah Ta'ala, magkangiin kawuhi niya. Nadruja na siya. Ang ating pagnganan, wakad khaba man dassaha. Tanto tuod na logi na. Inamuin, nahipo in ginhawabaran, nahipo niya si. Inhatin niya, magbalik dah, hingkatan. Ika ilong ta, ikalapas ka to, papagtawagon at takwa. Mabaya kau tumas derajat mu hadun niya, takwa. Mabaya kau malapas adlaw akhirat iban tumas derajat mu, takwa. Sabya baita na Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Insa mulia na tuud. Kaniu deng hadarat sin Allah Ta'ala atqakum amuna insa buga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inakikat nin sa buga pa Allah Ta'ala amuna mga sila aun panghati nila amin ilmu kasabunalan sarta ilmu magmumpaat amin biyogbugan nila sila ito mga ulama sabunal amin piyagbayta sin Rasul sallam innal ulama warasatul anbiya bunal tuo din mga ulama sila ini intagwaris ha mga kanabihan na murah-murahan mamman kita niyo alawm da karayawan dunya iban sin akhirat iraganta tubi alaihim waladdallin amin. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله